jenenge becik-becik kan amat akeh. Yen adane lho. Yen adane. Yen adane lho. Wastane dia. Oh. Blelos. Kadena blelos kadena. Reja ini keras gitu nak dong diang ben takut mesti jejak gitu. Dadi ngorang adan ke gelas yang kengkeng. Ada jam ini. Tidiang lo kesumo. Ilo kesumo. Kesumo. Lo kesumo. Kita boleh pengadak Dan dipuri. Aduh putih gading. Ajak kelangin si kupi cocok. mangkin sapun api antuk. Banyak ya kengen. Nah, gendengin. Anak lo demen kin gendengan. Tepuk ampunang perkosa. Gendengan bang. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Anak-anak, udah jam 10. Ada gending anak bajang, kaki saya 2. Gending pengajum, ane manis, kaki saya 2. Lokasum ajak sekali Adi loh kesumo jagek cara bulane tulung beli jani sawireh beli memonong song sero lihat boy song sero membusan apa orang sengsara kaden song sero rusak ya kopi dia Ratu dua Ratu Agung sane wangyang titiang cokor dewa ngarsayang dewek titiang jadma belok semalih ne kuste titiang beli nyanja dan beli ne beli Petruk beli Petruk Ken. tolen ada dewek tiang di jane tiang kuste lagu tiang oyong di pondok sewang beli tiang sing ten manjus aing sombong beli ne benyaca dewek tiangnya. iya angkal galak loh menbusan apa ke orang tuh? Nista kaden kuste saru aja nih Adi ayo sampun nangan napang raga Adi cibungko beli Adi loh kesumo ne bungkung beli ne ambil pinaka ciri terus nat beli tekani dewa mungkin loh duh beli ken tunggu diang gede pesan duweni done beli yen gelentengang tiang limaan tiang ne sinah ulung duweni done beli
Pen gede duwene. Bener. Oh yang glencengan ngulung duweni idone. Duweni idone. Oh. Jajah tiang beli. Nih. Yang gede duweni idone yang pasti ngulung. Kene yang beli mone. Kene 5 tiang terus. Dek kewa. Yang luas ke pura mau bakti nepet negen ada kang sik. Nah besek 5 tiang. Nyajang marogan ada bijo gitu cekang wang angon. Ang suang menapen duweni idone gede jang. Beli. Ken. Nejani tiang metakon kapan yang beli? Metakon apa? Beli ngelah bungkung beli. Ngelah. Bungkung apa? Bungkung arit. Ih. Agan tiang kena bungkung arit itu. Man kenal lo he? Bungkung mas, pang pantas cara duweni idone. Bungkung emas. Benar. Rada lo bos bebeki tawang. Tadi bebeki rasa. Kelencang melima sih. Jangan ama cepok jang. Sekan mencepok li medang. Bangko nih. Semangan cepok, ini cepok, sanyo cepok. Do penglu ada ane penglu. Apa penglu kan cepok. Yang tidak ama belum ceplokan. Ini mangken pun api yang di tiang niki. Nah, terus sang, Bu. Merasa banget lima di tiangnya. Mani puan lah mai diem ni cerikan pel bangla. Pang pas ngajak limando ni angon lah maluna. Oh, ini mangken ambil. Bener. Cokor dewu. Iki. Bas gedenan dulu. Duweni idone kan masih lempung. Bat. Jen pidan, ido rahonya. Bener. Ado bo pijo, duwenane sedang. Penyapas di lima tiang. Peno pangsing terus kene. Pang tadi gelentengan tiang. Glencengang tadi sing ulung duweni idone. Oh gitu. Ado keto kan pas abang ngek. Mekeluk-keluk bung eta. Apa orang setawang? Lu jelem meleng. Beli itu naik ulok-ulok kok tiang. Wes sing tanah Tiang seken. di gunung. Jangan sekan ngomong. Tak demen sing maju-maju man. Saya ngulok-ngulok beli. Merasa banget beli. Pas gede duweni idone. Nunas lu gro matur sisip di tiang ratu dagang putra. Sadurung di tiang matur. Pineri enak si sembah pengastun karang di tiang rengangan walau ngocok karido. Cara sunari ampangin aduh ini kegelan. Angop saja lalu. Ada gelanyar. Gopo jeget atur utama. Ini bekale gelah. Sing antes yen nirgamang gelah soco lo. Soco di endut ngoyo sing antes. Cara lo jani di Ponok-ponokan. Sing cocok. Sing Kengene lo ajak kelah kepuri anggon kelah rabi. Nya dari rabi. Rabi? Ah. Apa kadang kedo beli? Dosen tawang lo. Si? Angkali dia nak agung ngar sayang. Bener. Lo pangiringan dadi rabi. Yang cang makenakin lo ngoncang somah ngoncang kuranan gitu. Ini aja barang-barang mesaret tuh. Oh, barang-barang ajak mincukan gitu. Apa orang si tawang aja. Lengah. Ratu Dagong Putra. Yuk dikagiat di tiang miragi. Runtuh pawacanan palungocokor dewasa pun. Makengken. Pajangar sayang sikian di tiang. Kemon ampura dahat penyerahan duit ini. Nentan beras renagingin sapun api kayun palungocokor dewa. Tadi belum san saja dalam gunungnya. Dua Iya nak di kota di negari Mekarang dari Rabi. Ngirim surat Ben. Surat lamaran gelas yang nerimo. Geladot ngalih Rabi uli gunung. Pang suci pang utama. Kadang lo suka nak di Rabi nak lo. Yang dari Rabi bener kan dipuri. Dot kaya ada nengaya. Dot mebore ada nemorean. Sing megae. Cara dini lo landasan di gunung yang dot bener kaya ketukade nyonjon. Yang dipuri sing. Dipuri dot kaya di dalam kamar ada kamar mandi. Di kamar mandi itu sarwa mekletek ngejang. Iya ne barak kletek, iya panas bisu. Iya ne gadang kletek, iya dingin bisu. Iya saklar ben kletek, lampu hidup. Mula saja lo. Dipuri nak soro mekledek konyang. Pokoknya ada tiang beli. Kengken. Sangat saja tiang mapangideh kapan yang beli. Mapan beli sebuah makelo dari para kandang di puri. Saja kita buka pawacanan itu nih beli. Mula saja lo nak sing tiwan, sing kan jen pengenikan itu. Nak dipuri nak soro mekledek. Menyen lo di pondokan ini.
Luas bono kaya? Semangat yang kedua ada nyonjun. Nah, coba toh. Apa be misi lantas hujan-hujan cara jani. Oh, nyerot mesti? Ulung belah jon tiangnya. Iya, mau berarakan? Sing aboyeh tiang mulai. Oh, ulung jung kalang jung kile. Benar. Bisa cek longsor loh. Yang dipuri, ngoyong. Teh. Aneh kadang, ya dingin. Teh. Aneh bara, ya panas. Lampu galang, teh. Si Dori, teh. Bayar bulanan. Hah? Misi Maya pedanan li. Wah, mas kita kan rugi negara toh. Sing lo Maya, gelah nih Maya. Sing jelo Maya, gelah Maya. Kengken beli. Sing jelo Maya, gelah Maya. Liman beli nih. Gelah Maya. Tadi gelahnya main tadi. Nah, cang ngomongan tapi gelah itu Maya gitu. Mungkin kena harga nih. Ratu Dabang Putra. Mong yang pas wecan palung ngocokor ne uring sikian di tiang. Iriki pacang kenang tiang ring papa di tiang. Kemauan sekade apa di tiang wau ampura dahan. Di tiang nenten ngiring pamit di tiang. Loh semuanya. Gumi apa dah nih? Hah? Gumi apa nih? Orang gumi apa nih? Cina bang, gumi pegambangan. Cakurnya lah Cina. Cakur mesti Cina. Gumi apa nih? Padukuan Maya Sari. Maya Sari, nyen men. Kadang puri naga gombang. Kayang kenyai hidup mati nyai puri naga gombang lah. Saraglah gelah nuena. Anggo gelah sate, anggo gelah lawar, saraglah. Oh, oke. Keren juga kan? Nah, Singa, udah. Nenten. aduh. Sekan singa. Yuk deh. Kadang nyene nih. Agong naga gombang. Kalau sultan. Aduh. Sampunang beli. Adi beli sampunang. Mungkin. Tunggu diang kedo tadi hidup beli. Kita yang kene no? Udah selesai hidup itu. Orang di rame ini simbongan. Kaling di sungai jak ngelahin. Apa? Di kene senawan nang lah nang bedek. Ajen pengangnya kok kedo aja. Hei, cek gelut lah nene. Nana kangen. Sampunang mangken lumut sampunang. Atengan. Saya panan buang. Mengkengken. Kengken. Kisubane kena hang tiang. Nah kena hang, Bo. Yen yang kantil landas dong lo sapu dadane beli. Gatok. Tawang landas sampai timpal tiang pemekasnya bajang-bajang nih ada di ni. Cikudel lekaten tiang itu. Nah, ne maro jan nak loh luwe. Rago na bajang. Ado na wani ngelesang klano apa buen di depan masyarakat, apa buen di depan bajang-bajang. Bagaimana harga diri seorang wanita sekali jatuh tenggelam selama-lamanya? Tidak bisa martabat dibayar dengan uang. Hati-hati tuh. Bisa kena. Sebone jajahin tiang beli. Menjadi kaget. Beli. Hah? Tidak. Beli. Ini kengken gelam beli nih beli. Gelang. Dia ngejar udah di. Ngejar yang ngomong bibege nadokan. Limone oyongan. Udah muncul nyonyone pelintir. Ini daerah rawan kawan. Igis kayak conjak melisah cang nih. Sing merasa lima tiang kudiang meriksangkan yang jejak tiang keliwat. Duh jajah, ada cang. Mengkeket. Beli. Hah? Yang gitu. Heeh. Sotan yang kewawo beli. Belum saja. Apa buen dewek tiang? Heeh. Tadi rasa urip tiang hidup kone masih nuena. Mulai saja. Yang gitu. Heeh. Tiang anu beli. Heeh. Tiang gitu. Yang beton, Tiang. yang telepon, Tiang. yang listrik. Cak makanah, cak jajah, ada cang, cak tiang, geras. Tuh kayak gitu ben mesti gecap. Ada cang ini. Hah? Apa orang? Adi ngesap cang dia. Apa orang lo dong? Konen ada apa-apa kan basi munyen tiang beli subong sam. Tunggu lo kedek, yang sengingat kan munyen lo. Aman nampi munyi dan nangi kedek. Melang pedingahang munyen anake. Oke cok. Ah, Ben lakone itu nak gitu nak. Sana di kedek. sing. Nah.
Kejai kata jagal aku kene lho dia. Tiang subuh peragat memunyi beli. Mau ngomong. Subuh-subuh. Ada sini dia. Nyajang saja curat kopeng belinya. Binsap jok siapa aukun. Abot ulene akade. Amang ket? Akade. Onyang nasi abot masih mau bulu. Tadi kedo. Dini apa bulune? Mesti nyajang bongon. Aduh juga galak-galak kedo na orangnya. Sekan belina. Nah. Dek ben jakur cang aja. Jakur cang sih. Apa orang? Apa orangnya? Ring? Piring apa tampak siring itu salah? Nang ngoreng lah lo. Ya nak ya bongol. Kenapa yang dari penyeruan Ya bongol, bongol. Tak bongol-bongolan. Asin tadi ajak iges-iges nanti keras-keras ya. Oreng lah oreng. Nah, ujang ben takut nanti jejak itu ada cang ini. Titiang kenten tuh. Titiang iring tuh. Wah, bong, ketampak siring. Siring, ayo. Keras. Apa lele nang matone kenahe bedico lho. Anyang-anyangan senawang pelinge. Kengken beli. Anyang-anyangan. Anyang-anyangan. Ini daun dangin nih ada tukat gede saja. Bang sing ganti anyang-anyangan memang basange. Ulian panas tuh basang beli nih. Bocah teh ulian panas nih. Menulian anyang-anyangan cang ini. Bang ilang sing tadi memang. Yang begitu. Ya cang sing. Apa ngon? Anyung-anyungan. Yen saja lo ngiring kayang lah, sen dinane nyani juang lah. Dadas kentang? Benda selemang ke juang lah, sen pernah gitu. Pang matur kena lingsir malu. Yang perlu iaji keliring lah main. Mang nene daunin kawen teman palu ngocok ka dewa sikian ditiang. Gelah panguli bawo, lo palah tomo. Mang nene maciri kagungan palu ngocok ka dewa. Yuk di mau tamo pisan kayen palu ngocok ka dewa.